Mukuru w'entebe ya katano ahabwa Kiruhura district Reverend Samuel Mugisha Katugunda nuwabitire menkito yaza omukengoma erukushangwa Nyakashashara district ni Kiruhura okunja kumanya bikwati n'indwara yenjwa egesimbira makanda ombyangebi ekira kukinyisa dare ibiri konke Ejwa yatura momu umukitwekomo abukubere erigire kuriya kaminga umukijijisha yargoko kandi obo ikagabotandikiro kunshara mbwene riyo negenda konka ati twenda kugeza kongera community abo kuba tukujya kwikiriza Ejwa kugumiza munegenda. Abebembezi ba Kiruhura district nibagira ngo batungira umbazi batanje no kujema ente bit abaherire district egi na mnonga bakazo bo bari abunkenke ngusha yona amatungo gabo nago gabasa kwija kwatso kigabanya Uganda n'abanyakazo n'abanyakiruhura kuri ngo twatanse hamwe tuteho aho kukomera Ejwa ryo utatahira twefe hitwe nkabarisa aho kazatwefireho tukategereza abantu kutegereza ndwara jyatahamo enyamashute nsa kwerekera ntubere ntasya ntubere cyo kurya ntubere cyo kunywa akwa nto twihabura kimwe cyone cyitukoze umuntu n'umuntu reka ngambire cyama niyo no byo tubazivire konko umuntu nabasakamente nyikiro naje murahamate no rarahama kagabantu nani cyera yo kare abagura no cyera yo kare so mbone kimukirigeho reka tufenendwa abo inshongeje n'abarisa babashabire okuzabishora misho begendesereze no mwezi wa cyama nabo akazo agirengo hatebweho karantine tutera abantu bakazo umuranga kureba ngo bayegendesereza indwara egi gavumenti ya Kiruhura gavumenti ya kuno na gavumenti y'ihanga yareba ngo indwara egi yajanjara aheri ya containing wabo ya rwanisizi wabo orukurebuzi by'amatungo abwa Kiruhura ayonjire yahamya amakuraga omunendwara yejo mchangechi ekikuru cyo tugamba n'abarisa kugira ngo twatanise akontu manyango Ejwa umuhanga ukira kutambuza Ejwa no kutambara kwembi so abarisa bayemereza kutambara kwembi nangashi bakirwanisa janje mayisa bakakoko Ejwa kakwasa kutambara kurgafa mukazandisha ntije kutandika kureba utwagera checkpoints akwa nangwa nazo zitwiremo amatungo agakora ubwoko nagayijagata nigataha mugata amakuraga gasha kwa Richard na habwa TV West.